Malo soifua Tala Fou o se whapoponga fwile nei o Tala Fou le medio Samoa mai Ausetalia. E siria mara se lau fitu se fulu a onga i Ausetalia i saute wa tāpunia i le soa wha solo ai le solo te te a whaia onga o na o lātou tutongi. O le AEU po le Union lo finau mo whaia onga na o lātou te ena se si itanga e 5% sa whailoane ia i lātou i le asongofua le vasenei pa mai a lātou o wha solo atu ina siri atu na leanga le tūlanga wa iei tutongi ma una ua whaia le pālota i le vaiaso taluai e 23% o suyo le uni na pālota i oina le whaia loa o le solo te te. Talu mai se tema sa whina wai fo i le uni ma ona sui i le mataupu lava le nei. E li maua lava se tali wha amari e loto ma sa whaia pia lava whiuta na inga ma le malo. O le solo te te na amata mai whafuane o le matanga luenga wa onga ma nga ia tuai le savalinga i le palemene. Mo toi ave se mai le keimat mai ona whale o loa le ham o le kewisi masi sa whatawina ma wa whato e se le mai o se whaasea mai nisi o le kulupu o le Australian Jewish Group. O lo mia i lungo le tanga o lo whaatawai i le ham lea whaupunga whapea Happy Ham Mass. Ma ua whaiti o le kulupu le e fōringa ua whaia sea whaamatalanga e whaamana tuai tangata whaatupu whaalawelawe le Hamas ma le taua o lo whaia nei Gaza. Wa toi ave ese lai le kei mātana lātou hamlea, ma whātou ese fōi i rea ngai o inga. A toro le whaia o mask po tali fofonga ma le whaamamau ese matangata o ni tanga masani i o le COVID se puruiwa i aso wotua nai. Pei tai wa whailo i ripoti le solo i aipea lava le whaama i lau whanua o Ausetalia. Wa whaamawina le vasa nei si tia pea o tangata a fia le COVID ma waafo i se lapta inga i le soma le soifua maranoina a New South Wales. Pa mai le lapta inga wa vai le si tia o tangata a fia le COVID le community ma ina ia tari atu le tu iti tia o tangata a fia wa fautua i nei tangata a fia le flu i ana nofo i o lato fale e fesoso ni ai le tau fia o le pepesi tele le flu. I New South Wales la baia e lua se lau fitu spultoru cases o le COVID wa whaamawina i le piriota i le vaiaso e whaangata i le asuru spulwhao o Oktopa. I le alawa fo i piriota i na le tō rua tangata na maari riu e ieiso tanga i le COVID se puluiwa. O se kulupu o nia ri olo o tau sa i dia e leo leo i le mae o le ospa ia o se whale i sini i le pōna pō. O li putia le 9 News o ri e to whana uru whale wha malosi i se whale i le itu i Sauteo Granville na o lato wanga i atu ma anga ese se i turou o le teisa ma se whana ma so sola ese ma iei mani tupe. E tolu se furu waru tau sanga o se ri ina manu ai le nei whala belave da sa tong fitia i rea no fuanga. Ta ue leo leo lo lato su ina le ta vale lo msaramia na so sola ese ai o se ta vale lanu Sidiva Nissan ma se Toyota Sedan. Taro sanga ina ni se sira fieni whamtananga i a whisota i anei leo leo e tusa o le nei mata upu. Ma le talamuli wa iyo ina le whainga malo Queensland o le au lato whataita ia le whainga fau e na o le wha ia aso a onga i le vaiaso ma wafua le nei tau mo whainga o le a whaititia ilu i tau mo whai a onga e ala le te leo le teimbe le a maua e sauni ai le sona. Whai mai le 7 News o le ai lava le suinga le le tausanga fōina ua iyo ina le fuafuanga le whainga malo. Wa tusi atu nei la le matanga luenga wa onga i a onga e tu inatu i aise whaatatau mo le whaia o suinga i taimi maaso le a onga mo le kuata mua le lua whelus fulfaa. Sa whaatata ia le nei whainga e nisi o a onga le tausanga le nei ma ufuafua le nei tau mo whainga o le a whaititi ailu i tau e whianga i fwoi ma whaia a onga whapemata mai ti a onga. O le aso o fuafua e whaia ise whairua inga le minista wa onga ma tusi tala e tusai o le nei mata upu. A o tala nā le radio Samoa, mō le nei fo ia stofi, tau e whairua i fo ia tai au i seisi whapoponga, mo lia tere whao mga nuenga o whenga iei ma le atunu, wha soi fo ia.